Hello guys, mumeze amakuru yanyu narimba komboye. Uyu munsi none ngiye kubereka akuntu ushobora gukoresha YouTube muri machine yawe cyangwa se muri computer yawe. First ikintu ugomba gukora, ugomba kuba ufite muri telefone yawe cyangwa no muri computer yawe, muri mudasobwa yawe cyangwa se mu machine yawe application zikurikira. Ugomba kufitemo iyo bita Google Chrome nko muri kubibona hano Google Chrome. Ugomba kuba ufitemo iyo bita Microsoft cyangwa se Microsoft Edge, ni hano uko muri kubibona. Izi nizo bakunze kwita web browser, arizo bakoreraho icyo bita search engine, aricyo zo usashingiraho amakuru kuri internet. Ushaka kujya kuri Google cyangwa ukashaka kujya kuri YouTube, kujya kuri Facebook, kujya ku zindi mbuga zigiye zitandukanye. Rero sasa musa none ngiye kuri ushaka gufungura web browser ugahita ugera kuri YouTube, urakirikaho, unaza ukirikaho, utegereze gatoya. Urabona muri izi tabs zishushanyije hano already ngiye namaje gukora login. Hari YouTube, hari email, hari Instagram, hari e-recruitment, hari Facebook, hari TikTok, hari IPIS integration payroll, hari savefrom.net. Urabona hano hejuru harimo hano hari amakanwa karimo gutera. Reka twandikemo YouTube www.youtube.com. Iyi ni website ya YouTube. Nuraza ukore enter. Nuraza gukora enter just hano rero tugerangira ngo ndimo kwereka ko isi ugera kuri YouTube. None tugera kuri YouTube yanjye. Aha hangaze tugera kuri YouTube channel yanjye. Ariko kugira ngo ugere kuri home, YouTube home, uraza ujyana wanditse home. Ukirikeho, naza ukirikaho, utegereze gatoya, wait for internet. Urabona already twamaje kugera kuri YouTube. Ibintu ndakeka bisanzwe no kakajwe. Urabonaho different news, different information, amakuru agiye atandukanye. Ngirango urimo kubona ko ibintu byose bimeze neza ko ushobora gukoresha YouTube mu mashine. Mu gihe ufite machine, ufite na internet, ona internet iriho, ntukajye Silas Maker internet niyo iriho wifi internet. Nyangahare ufite internet yo ni machine, simo ko ufite telefoni, aho gushobora gukoresha imashini yawe ukayibyaza umusaruro buryo bugiye butandukanye, ukora amakuru ndetse ugakora n'ibindi. Niba rero uri mushyashya kuri umuyoboro wa YouTube, nitwa Silas Maker Entertainment, ushobora kudusura kuri YouTube channel yacu nko yitwa, ukaba waduha subscribe, ukaduha like, share ndetse na comment. Tunashimira n'abantu bamaje gukanda subscribe, bakanda like, bakanda share, bakaduha n'ibitekerezo ku nkuru zitandukanye kuri video zitandukanye tugenda dukora. YouTube yacu rero ni Silas Maker Entertainment nko mubibona, mu bintu byinshi ndetse n'imiganiro byinshi tugenda duhura, aho tugenda duhurira. Ngira ngo mugenda mutubona ndetse natwe dushimira iki mudahwema kugira ute, tunabashimira uburyo mudahwema kugira ngo mubane natwe mu biganiro byawe n'umunsi. Ubwo byacu rero n'inkuru zacu nahagaruka. Ciao ciao.